puno mai tu au la fe tatu ta lo ma tu te mai o le langi o te sina taimi fa tau va o na ma tu fa ma vai atu le lo sapati i tai nei nei taimi po ma tu maua ma tu manatu le li e ma tu te sa ili ia te oe ina ia e fa maina ma fa paina lo e kalisia a ma tu ia tu i taimi fai o le planeta ona matu ole le anga se fio mai pai mai la una vai mal fatu va fatu muina ile nei fia fa fanga ina lo no ina e lata no mafuta tu ia te oe bi yelo suafa Yesu fa vau lava amen umna mai la le pule la because o telemana o e vea o se launga e rotu foi a luloa ai e mafai o na fisili umala se avanon tu atu le avanon te fisili ai ia mafai na malama leita to umale ngoto le lafa amba sapati ia ona tala lau tele le fisili mo nisi tu nga ruenga lo tu fisili ai tau ia nta to malama ona e pēno whātu ele iai se taimi sili ona matautia e o mal taimi wa tātou iai ona tāua lea on tātou marama lei i le fionga le tua. O lea tātou liliu le fiafine utemna tāte amata mai tusi o Ioane. E iai le mafutanga i tutonu o lau so. O Peteru o ia o so vale. Au Ioane e tau o le so ua alufaina, e silio na la talata ia Yesu. Ai eila se me mana o eila o so e fia iloa ia Yesu, o na faile ia Ioane. Ioane fe sili oe. Ai fai tau tu si Ioane el teimi al whamantunga. Ua tau tino Yesu e iei tangata e whaalateina au. Foi maila tu spaya ona ngeno atu leo Petelu ia Ioane. Ioane fesili oe. Oe o le so o lo faina. Ona fesili leo Ioane ia Yesu. Afa mai Yesu o le o te tuina atu ia le falawa le lo loi le vine. O ia le na. Ona faia lea e Yesu le na mea malatu lo uma. O le tautala ia Peter o ia Yuta. Te saulo malupu o le mea o e manatu e fai. Ia vave loa o na fai. E iei la le so tanga le i tonu o lau so te mnao. E tātou te saili iai. I te tonu o le fionga le tua. O tau e a onga whawhai whiau. E lua i to e ngā lau ngā silin taua. O le tasi e tau o le topical. O launga mata upu. O whaalawe o launga mata upu. E mwhaina si se mauma whaanga se. Ale i to ainga launga sili o na maua lunga i lea o mwhawhai whiau. O le me tau o le exegetical. E tasi ale mau ai au ili. Whapena la le fiafi nei o le la tātou amata i a Ioane. O tātou whai umaile i a Peteru. Tātou lele Ioane mo mua. Alona matau po e tolu. Mo mole Ioane alo matau po e tolu. On tātou whaitau whate si mai lea il whaupu mo mua. Whaupu mo mua mal whaupu e lua. A maua an tātou whaitau whatasi mo mole Ioane tolu whau mo mua mal lua. Whaitau. O I ua wawai ai e Ioane
le whanau a le lalolangi, ma le whanau a le atua. E iai le se senga. Pe fia afe lotu o iai le lalolangi, i le taimi e fio ma Yesu e lua lava i tu, o le whanau a le atua, ma le whanau a satani. O isi, o le whanau a le atua o e whaolaina, whanau a satani o e o le awhanoina. O le lave la, e manatu tangata o lotu. Peitai, e leo sila le atua i ni lotu. Peo nei, a whai o e mawhau tau te oi le langi e el tātou lotu sa motu tō tasi. O e se. E le se lotu sa motu tō tasi le langi, o le lotu o le whanau a le atua. E le lani ngon tātou lotu. Aina o whanau le atua, o e na usitai le atua, e ola i le ola e whavau, o e na le usitai le atua, e whano e whavau. O le mea lau whai satani, u whai tā wai tātou lotu. Peitai, o le stari ne mo tolu vai aso lea, tā te vai na le lua ai tu. Na e filifili lea, po whele i tu e te iai. O ai le mawhai e se lotu, e le mawhai e se whai whiau na whaola o e na o Yesu e tō tasi. Whaafonga le whamtalanga i oane, il whau puso ai. O i lātou ma foi o iai le nei whaamoe moe i lātou. Ua taitasi ma whaamaina o ia e ia. Whaapei ona mamā o ia. O e whau tolu tō tele o tātou lotu. Tolu mtanga ruenga, e le ofil fale. E pawai o tangata o lai interese whaamala tō. O te o tele ele o mai. E teli tonu ala tō e whaaleina la tō e le sa motu tō tasi. A ele eise lotu e whaaleina oe. E na o Yesu e tō tasi. Vai foi mea na kola i ele tua lotu nei. Na kola mai la matanga. Malona whaavae. E na o Yesu e whaola i nai oe. O lea lau tātou o li teimi whaeu. O leo manao lea tua e toe sa mala mai ni whiau. O nei le whapea o oe o le whaiwhiau, o oe o le toi ina, o oe o le tangata o le lotu. O na oro mere kailea o i le ola e whavau. E tā ua i ai tātou whai mai o e o iai le nei whamoe moe. Whamoe moe fia ole le langi. E ta tau o na whamamā o ia i a te ia. E sao bese. O le whamtalanga lea a Ioane, le soo e alo ufaina i Yesu. E tau i le a whawhainga, o le soo leo Ioane, it's a theological disciple. A e fia malama i le loloto le theology o tuspaia, e te maua i a Ioane. Langa o Ioane e silina la talata i a Yesu. A whai mai leu po Ioane, o i lātou mai e whamoe moe lea, po le alingo lau lotu. E te tau o na whaamamā o ia i a te ia, aisea. Whaafonga foi. Mo mole Ioane te whaafonga i whamtalanga Yesu. Mo mole Ioane mtau pue lua. A olona whau pue iwa. Ma le sfurma sutasi. O le whapea o le malama o ia. A olo ita ilo na uso o le poliuri lava ia. Wo mai leo na po. O sea lofa ilo na uso lo tu maui e le malama. E le ai foi se mea ia te ia e tau sua iai. Whafonga. E le ai foi se mea ia te ia e tau sua iai. A o le ita ilo na uso o le poliuri o ia. O lo sa vali fo il poliuri e le ilo fo ia le mea eru iai. A wa ta waso na mata e le poliuri. O lona winga pe te lotu sa motu o tasi a te ita fo i le si tangata. O lai te sa vali le poliuri. A o le whama maina la le tau tala ia Ioane. Tātou te ave ese ai mea le pong sa.
Ai sauni tātou e sa vali le malmalama. Langa o leo te mamao na matala leo le langi. Ai tātou whātasi ai mai Iesu. Lau te whoi mtau pue tolu. O i lato umalava o e whaile ang sala. Si whai tau mai alfa pue whawha mole. O i lato umalava o e whaile ang sala. O lato soli foi tu la fono. O le ang sala. O le soli tu la fono la valea. E se fulu polo inga wa o mai e le tua. E whaia la le ang sala. Ue soli al tu la fono. Lau me lata. O sa mo o lo ele lo tu asfitu. E tau si sa. O la soli tu la fono le tua. Ele o mawhaila ele lo tu asfitu na whaola la tau. E pei fo tātou. Pei tātou te sa mo tu tō tasi. E tau si sa ala lawe te soli sa pati oe. Ele mawhai ele lotu sa aboa so fitu tō tasi. O na la vea i oe. Leanga ele maliu se lotu mo sesi o tātou. E na o Iesu Keristo na maliu. E na o ia e tō tasi. E mawhaina tātou wola ai. E whafonga lai whaupeso ai. E sel tāua. Kau pue lima. Whai tau mai lai au tau. Mal whau pue ono. Matau mai whai mai ele ai se tasi e ia te ia. E anga sala. E alau whai atu. E te anga sala. Ea. E te sao lai le langi. O tūtangai mai lai le tā ua. O le me leu tātu iai a. Because e tō tele tātou e le lotua. Ai le i lopo le me sao pe le ai. A lopo le tuspaia. Mai toi vai le lefo iai a. Bua leva ai o. Whapon. E le anga sala se tasi. O e tu mau ia te ia. O lona winga. A on tātou te lia Iesu i o tātou o langa. Ma tu mau o ia i tātou. E le anga sala. Ia tu whafonga. O se anga sala. E mafua. Ua lewa ai o ia i a te ia. Ma ua le i loa foi o ia e ia. O lona winga, e mafua na whai tau le ang sala i a te oe. Ua e le wa ai a Iesu, a ua e wa ai i lesi tangata, ma e wa ai fua lesi mea. O na alea, o na e i tai lea, o na e loto leanga ai fua lea, o na e anga sala ai fua lea, talu ai, ua e le wa ai oe i a Iesu. Amen. Te mantou foi me lua na mata e al tātou stari. E na o le lua me le whaolei nei tātou. O le loto leanga ma le tali tonu. Ai alu ali ali mai. O le loto leanga. O le tali tonu i le atua. Ai te whapeane ai. O wio tali tonu. Whafonga i te moni. Ia kopu e fast food ma leiwa. O te moni, e tali tonu fo i le tua, manga tete aisea, e iloa te moni e iai le tua. Ea oe, e tenga tete i le tua. E te iloa matau i le tua. Ia ma, tātou ma. Tātou te iloa matau i le tua. Ia, vai fo, lau mai se me whaingo fie. E fia te mea la tu lor folanga i tu sanga e whaalonga tu. Whai soo nā mea. Lawa matana e mui mui, au ele te mui mui. E te mui mui i le atua. E sao.
Ai, e tō fia tātou e whaalonga mai tūsanga ne whapela ia. Oi, whawhetai le tua. Maua le avanoa te whaalia ilo mana ia te au niwa yasu. Mai fo tau tala ia ki te ona. Nei lolo e ki te ona o le angelu lea o le li le wala whawhia ngai. O le ane me mo mua na asi e ki te ona. That's right. Whai mai ki te ona. I le angelu. Wha mo le au o la vete alwes. Wha atali e ti. Le lau ta mo e a tope mai sau tau langa. Ai se a. Le anga fo o ki te ona e le vei le lisi. O le lisi o le whanau e le tua. O lato mata e wa ai i le tua. E ui ina vai vai. E ui ina na nā fo i whaingoa na whatoanga. Wha apei o tangata umo Israelu. A olo na loto. O la etu ni matai i le tua. O a whea e le tua. O a whea e te a apa mai ai. Ma whaalia lo mana sinsini ese. Sila fia le tua tuli mai lo le angelo. Sa lo le angelo ma fili le tua. E mafua lana nga sala tātou. O lo wa ai i lesi. Ma wa ai i lesi mea. Te whaitau mai ale mau a. Te whaitau mai le whaupule e ono. E lea nga sala te tasi o e tu mau i a te ia. O sea nga sala wa le wa ai o ia i a te ia. Wa le i loa foi o ia e ia. E mafua lana nga sala. Wa e le wa ai i a Yesu. Amen. Whaupua fitu, si whaitau mai o tau fitu. Tau tangai mai e tau whātū sālau a mi o ila mi o tonu o Yesu. Alon mi o mele manao, e manao le tua, i e fōringa i a Yesu. I e whawa o i a Yesu. I e vaai i a Yesu. I e mafuta i a Yesu. I a so malava. O le lalo langi e tula i mai le tangata, ma le tangata o upu matala, ma me vaai e o mata, ma me whaalonga i utaninga. Ao oe e te vaai a o i a Yesu. O le kilena e mafuai o na le hangsala. Whafon whaupuso ai. Oe le fai le hangsala. Oe le fai le hangsala. E mai le ti aporo lava ia. O wanga sala ti aporo le amtanga. O le mele ana whaalia mai ai le alo le tua. Ina ia whaamatia ia o ngā luenga le ti apolo. O se whapunga, e ala na e anga sala, ua e vaai i le ti apolo. A e te le vaai a Yesu. Tau te mantua foi le ngata le ana si e mose le vau. O whiutia tangata, o whioti, o whola tangata. A whai mai mose, vaai i le ngata apa me mea. Tangata mana vaai i le ngata apa mea, na ola. Na le vaai a. That's all. A o tangata na le vaai le apa mea mwhapeane, ia o ana mea valea. O whese mea na le vaai le ngata ai ola. Nauti. Te mantua i elisi to ina mai Christchurch, saufufoa. Na fofo le o fa ala alu fa mai ala ta lo le valu ne vai tu le o tara la fofo mai o i o tara ta lo le valu fa mai ma to en se e vai o tara la fofo mai o i o tara atu ai vai o i o tara e fe se fofo vale vai fo i o tara ai ana fai ma fofo penale tangata na ye te mi mose ai le vai le ngata e oti. Ai fa pena foi le fia fil nei. O le feau le mana o le tu e tau mai atu e mao. A e fia ola. So se me tu lai mai lo soifua va ai a Yesu. A ua te vai ti apol pe te vai lisibia. Pe te vai foi feau.
E te me te vai whaiwhiau au whare tu voi whaiwhiau ia. E le malius whaiwhiau mo oe. Vai ia Iesu. Vai o te oa le sa whaiwhiau. A o mawhatia la, e le si whaiwhiau te alua tau ia ina wanga sala. Ai tau ia Iesu. O masani la, ia Iesu o te alu iai. Mea fuaangana o te leiro ai fefe o te leo foi se mea. Langa o te iloalo o li whaola o Iesu Keriso. A le kile na le manao Ioane e tau mai a te oe. A e manao e te sao loto i le angasala, va ai a Iesu. All right? Yeah, si te whaitau whapule e tasin tātou wolole pe teru. Whaupo iwa, si whaitau mai. Okay. O lona winga, e mawhai o na tātou wa ai a Iesu, ma le mawhai na to e whaitawina o tātou o tangata angasala. Ai sea, langa wai ai le fua, wai ai le angana paia, e pūlea o tātou o langa. Ia, vai la tātou whengofia. E mana o le tua, e te wa ai a Iesu, ma ta ua Iesu e whaatumu lo loto ma lo mawhawhau e le nganga paia. E iai la le nganga paia, o na le mawhai le ana e whaia le anga sala. Ai sea, langa o le nganga paia la ua pūlea lo o langa, ma taitaina lo o langa. O na e sa vali le ilungan whangai le ma e sau le lotu, ua le anga sala. Can you believe that? Beto, wa leva na o tātou e sātani, o tātou o tangata angasala. E te angasala, e te oti au e angasala, a te sao ai le langi. A lewa mai nei le teimi o le whaamamaina, e mana o le tua, ia e tali tonu, ia e iloa. A ona e whaatumu lo loto ia Iesu, ma le nganga pa ia, e ielo na pawa, e ielo na mana, e mawhaiaina e ino i le angasala. Ai te ona man malo, o te mana le tāwhia i whaupu le ono, ai teu ma tue whaitau, ma tue whaitau iai. O i lātou uma e u whanau mai le atua. E aoe, wai whanau mai le atua. Lātou te le whaia le angasala. Ki kere? A whai o eu whanau mai le atua, e te le toi whaia se angasala. Ai sea, a wālo tu maui ai tonu ia te ila toula na fua, le nganga paia, e le ma whai foi o na angasala, a wāwa whanau mai la tau i le atua. O le mafu ana, e ti ngana whai me le anga mai tangata, ai te le ita fua i ai. Langa lau e ai le anga pa ia le fua le atua i lou o langa, i lou so i fua. Do you get it? Okay, la tātou paila i pe teru. Tātou tui fwoi mai fwoi le o ane. Mai fwoi tau, ele am whaina whātasi mai pe teru e lau ngatu le fiafi. A le alau mana o e tātou vai i le mafutanga le theology a Ioane, ma le theology a Peteru, ai tu whātasi. Ia, mo mua le Peteru. Lua le Peteru mtaupu mo mua, taupu e lua. Lua le Peteru, sorry. Mua le Peteru al mtaupu e lua.
A moa, tātou whaitau wātasi ai. Tātia le screen ai whamasani mai lau tuspa ia. Lua le momual pe terum tau pe lua. A maua whaitau mai le whau momual mal whau pe lua. Okay. Lelei a. Fai mai e peo tame mea fta whanau. E nau nau soa susu e le suia o le fionga lea le tua. Ia outou tu tupu ai. Ina ia outou tu tupu ai. O lona winga. O lewa fai mai a Ioane ia. Va ai a Yesu. A wale visela va ai a Yesu. A fai mai pe teru. Mua tu ese le loto leanga. Le uta tu o nei le maule pe teru. E lua me le whaalainai o le loto leanga ma le talitonu. A le ufu te tau pe teru nei. O ila, le la tātou pai I lua inga ngana. Yeah, you mind? We're going to learn Greek. Ai se ale ngana e leni, mai whautu, na tu siele tuspa ia, I le ngana e leni, whengai fau. O upu la ia ta whaitau whasa moma le whapetania, o upu whaliliu. Ai fia I loa tonu wale mele tau tala I Peteru. Piano whatu, ana I Peteru, o le mawhau o Peteru, ele se mawhau Samoa. O le mawhau Iuteia, ai nā o ngā whae leni. O upu lai whaonga Peteru, le na tūsia le ngana e leni. Ai wa'aila le ngana e leni. O le upu le whaali liu I le peru le tolu suluan tat whaitauina, e tau o le ponero. O le ponero. O le ponero. O le loto e leanga. Mai na o le leanga lava. E peia o le loto satani. A o le loto leanga lea e tau e Peteru inei. E ese mai ese lupu le whanga, e le whanga le ponero, le whanga e paulo e tusia e pelu. Ai whanga le upu kakia. Kakia. O le upu kakia. E faisiona lo loto. O le ponero, o lo leto le anga u whalia. Pe o le nei. Ai loto le anga I tangata. Ai savali mai. Te I tālofa. Maha lor so I fua. Ai savali e tulo e pasi o e whapeani ta ino e. O lo loto le anga lea wa whalia. I lo ino I ai. Taulane mena o le ponero. Peitai o le kakia. E leo sau me fai. Ai e tautala I le molme o le mawhau. E mafua mai ai le ponero. Te muna ta te liu tusio ngā luenga. Ngā luenga mta po e valu. Va ele I whangaina o le upulea. Kakia. Ngā luenga mta po e valu. Ia vaila ana ele sau le whiawhine te li loa upu e leni. Ia lea la I loa fwoi wha e leni ia. Ia Roma, ngā luenga e valu. E iei le tangata ingo ia Simona. O vai atu wha e lima lau apostolo ma maua le nganga pa ia. Fai mai lo leo le whau pue lua sifuru. O whape mai ang mai a tau foi le nā pule. Ina ia maua le ngang pa ia tangata ut whae ia o lima. O mana o ia le li lea tau la itu ingo ia Simona. Ia maua foi le pao lena vai lau so. Fai tau mai la tau lua sifuru. Mai lua tasi.
Na wasu tau te pe te rue le whātau ale me pa ia le tua. Whai tau mai lal whau pa lusu lua. O le nei, ia e salamoi lo nei leanga, ma e whātonga atu i le tua. Pe ma whaia o na whamanga loina, le manatu o lo loto. E whangaina lale upu kakia. E tautala i le manatu. E muli aliani mai lo loto leanga, po lo loto leanga. Ai mua la vea le manatu. Le tau o le kakia. O le manatu la o le habit. O le tusi la leo Peteru. E o whātasi au pui e lua o le loto leanga, ma le tau pelo. E whamatala i le upu lea o le kakia. O le mea e mahafua mai le loto leanga. E awaila ni mutautia o le mea. Whaupu e lufu tolu. Si whaitau mai whaupu e lufu tolu. Ua e iai i le au o ona. Ma le taui o le ami o leanga. Le ale pule tau tala iai, kakia, o le manatu, tau altis paia o le au o ona le nā, ma le taui o le ami o leanga, o le manatu. Kami sato ame. O le ala nei wa matanina e marama, i le mafua anga, e alaina whainga tāna vese mele o le ami o leanga, o le loto leanga. Langa o le loto leanga, e mafua mai le manatu. A le manatu na wha meltis pa ia, o le taui na, ma le au o ona, o le ami o leanga. Mai le manatu. Mena le whai mai oane, wa ai a Yesu. E ave ese ai le au o ona lea, e wa ese ai le taui o le ami o leanga. Ai te ola sa loto. I te mawhau pe pa u se sami se whangota. Ai lav la vea i le upena. O le taui le mena taui ai, o e ma le lemo ai, o le sami ai oti ai. Ai mana o te sa loto. Te tipi ese upena ia. Te tipi ese manatu o le taui. O le au o ona, o le ami o le anga. Ma whaina e lotu, tolus fulta usanga o e sau lotu, a vea matofi o le kalesia, a o lae e leo ma whaina vesea manatu le anga. Tu te mantofa e rupo Yesu, o le tangata ami o le anga, e au mai me le anga e te ulo na loto, o le taui le na, le au o ona na, a o tangata ami o le lei, e au mai me le lei, e te ulo na loto. E se se tātou e fia te uni me le anga i lo fale. E te fia e alu e te uni me le anga se i tu lou. I le me te wai au me ai. Le ai. Te mana oi me ai le lei me le lei e te wai. Tau fia ni se tātou e te latu o pele i sumu, ne alu le tu i kapoti la ila welfare. O ame sau kapoti, e sau ana manongi le anga. Ale fiafi nei manao le tua, o le pao o le cleansing. Cleansing a mata i a tātou whai mai o ane. So se tangata e iai le wha moe fia sao. Ia a mata na wha mamaina e ia, e wha whian wha mama. A wale salu na o luma. A e sa eu mai tua le mele iai le taui, le mele iai le au o ona. O le loto le anga. Amen. Ai va ai ia Yesu, whaatumu lo loto i mele lei. Whaatumu lo loto i le fionga le tua. E tātou ia o mwhawhiwhau te ilo nātou te ilo leo. Awa so but mo tātou lau tele, a fia mana mātili i le loloto al tusipa ia. E te alu mea tau o le kon kore suel mau eila, mau eile lexicon, e iei upu e leni, upu te itasi le whanga al tusipa ia.
Na ilo lea ole matang o fia pia ole nea. A fai tau le upu le ami o leanga. O le ami o leanga e tau le anoia. E so il fo le annoyance. Whaitai oe. A fai tau mate e fitu luful tasi. Tangata ie o atwhai mai. O mātou anei, o lo suafa nei. Mātou nei na whamalolo mai. O na sui le upu, wa le anoia. Ai anomoia. O le ale winga na upu, anomoia po le anomos. A tulo i ele a. Male mo, anomoia, o lona winga. O tangata e le te li tonu il tula fono le tua. Halula vai tangata i e tau sia sa. Pai malato o Yesu, a meisu, o tele i loa o tou o e le te li tonu i lau tula fono. Ana malama la tau le ngana e leni, la te i loa le valea me la fai. Ai o le taua na o lua i ngana e alana a apa i ai, ia o mai le lo loto ma le fatu o le fio ngā le tua. Fava Yesu o leo la tatu i ai. Fava Yesu, e siri nei tātou i a Ioane Peteru. Na whai ulole i a Paulo le Peru. Ai, o te mana o ia uma al Fava Yesu, o e sa bali sa loto i lunga al whonga elele. O e loa e te iai le langi, ai sea o fofonga o lo loto atoa, o tumu i a Yesu. Le mawhai sa tani na lau mai ni me whaaleanga i lo loto. Em fai sa tani na mai ni se tu lo ni usum pe tu i lo loto. Na o tumu lo loto i me le lei. E te alofa i lista ngata. Pe anga le anga mai, pe ita mai, pe fai me le anga mai ati e te alofa i ai. Aisea, o tumu lo loto i le anganga o le tua. O le mawhaina e anga sala. Na i lo lea o saunia o e mon whamsinonga. O e ola. Uno mai tau ala wha i o tatsapati. Lo mātou ta mai o i langi. O ngoto ifo le lai sifo ma o mātou wha mawai atu i lo sapati pa ia. Na mātou ore le hanga sae. Alofa. Wha mamaina le le e karisia. Abe ese me le hanga al fili. Abe ese au o ona ma le ta ui o le hanga. O manatu le anga e au mai le fili o mātou ora. E whatumu i me le lei. Whatumu i a te o Yesu. Whatumu le mana o loa pa ia. Mātou te ola i ma le oli. Mātou te ola sa loto ai. Se i o le nāso. E luana e o mātou ngoi lunga o tusi o le ola. Au a sauni e mātou. Le ola e whawha. Lo lava suafa Yesu mātou vivi whawhitai e tuai. Amen. O ti loa. Pe toe tolu vai aso ia sa pati o lo toe. Ona tātou mūwe sa i lea. O le sa pati lo na lua. O le masino me sa pati momua whaitat baptisonga. O le baptisonga le whai. Mo i lato. Wa lato til tonu. O whamai nei tato. Wa ready oe mo le whamsino. Vai o tō. I le lalo langi atoa. E leise i silina malmalama il valo anga. E o ma tato. A whai mai tu seo Peteru e a mata i le a inga o le tua whamsina. O lo mana tulai a mata mai laulangi e leilo. Ma fuanga na e una i eilu lo tu ma sina ne o apirila. Wha mamai ma ta pena oe. Pe alua elo suafa i le langi i le so o le nanei. E te iai le ola e whavau. Se leise me taun tawhi hai. Tu te mantua fwoi lau tala le whai so i le elefane. Hala tu ta mai titi malon ta maa i le su a vai atu le elefane. Le te leo ne elefane. E le titi asi fasi mai ala e tau fielo na vai. E ta milo ala elefane fa pene.
Whai atu lo leo te mai te dad. Toa I te le ele whane, ai au si tai ai si nei tama I maia. Le hane me le ai ele whane le maia ai saoloto. E whai me tala lonta maa. Na I titi mai ale ele whane lea, o le whasi mai ale no no ai, whaapea ia e pau ale o le lalolangi o lai. E whapena tātou, o levan tātou lo lotu, ai te teletono, I te ola ma le hangsala. Ai whaina e saroto. E ma whaina e saroto. Mo motu ta ui, mo motu alu toto. O le ami o le anga la sai e lo mafofa. Ina I e ola saroto. Te le loto le anga fuisisi. Te fia I le tua e soma. Ma e whaia me sili mo le tua. Anyway, o te misia I statu mtao peano what, to e tolu vai aso ia, o le lau tau vea ai, au te manao, au te whewhewhua pe a tau ngana e leni ngana e peru po ananga ngana, au te manao ia e loa e mauti noa o whaalaina oe. E ala ia e sulu whaala. Amen. Okay. O te mila ne peano fofora, e isi o tātou, e mea laifi e fisili ai, il whainga o tātou ngā luenga. Ia ai te whewhewhisili, langa lai ei nai ta ui lai ai, o le ami o le anga e te māsalo salo ai. Ia ale awa nola nei te fisili ai, e whawhtei le aureu sili. Se whamon mona, mwhanei tura ia, nau atu le maik, whangala le maik. Ia. O te whiwhiri atu I le ngata. Ia. O le ngata na mafua I le anga sala lalulangi. I. A le vuto e whai le ngata to e whaola I nai whanau ngā Israel vau. Ia. O te whia mamalama pe e se hao. I le ngata. Ia. O le ngata lea na si e mose, e le se ngata moi. O le ngata e whau le apa me mea. A whaitau le whalinga ma le skelu. O lo iei le atau Iesu. E pupula o na ao pei o le apa me mea. Ne whai mailitu si o korinito e rua lima lufutasi. O ia e le aise anga sala. O le apa me mea e le se ngata. A ua whai o ia ma anga sala. Ua whai le apa me mea ma ngata. Ina ia a vei tātou maami o tonu le tua. O Iesu e le aise anga sala. Ua whai e pei o se ngata o le anga sala. E whai masui o wili. Leo te ola saroto ai. Ma uola fia ai. Ai sea, ua umana sui au e Iesu I Kalvaria. Ona uola saroto ai lea. Ona o le tauranga. Ale whai meisu whapeina si tia mose le ngata I le vao. Whapeina si tia le atali e o te ngata. Ele se me tātou polonga I pe whewhe I leoti. Sauni he Jesu. Pei tai o le mele o whai sātani wa o tangata. Ua leisi tū la fono. Pū le ha oi po le ala wanga sala ai te ola I le ai. A ona e ta lia Jesu o whaola o na o ti ai leo tangata tuai. A uso I fua tangata fōu. Le whai mai le tāwita e salamo e lima tasi whau posi fōru. Lo o tuai e whaia se loto fōu. Se loto fōu I te tonu I ata. E loto na e ola fia I le tua. Au ona I le tua. Okay? Na whai lai e so maanga sala. O whai e pei o le ngata. Ai le se ngata o le apa me mea. E le sananga sala. Okay? Kaftai. Okay, o le avanole mo tātou silia, inisi silia e se maltus paia, inisi mea tau latina o ngā ruenga. O lo inisi tātou to te tātou o lo popole, vai whautu. Popole le mele o IRT, e musu tusi lau IRT, seini lau ngoma lau IRT. E tāsi ale mea awal tusi ai lau IRT. Number one, pe a whai o le te soliel tu la fono a New Zealand. Pe o le nei, o le ana e nofo fasioti se isi ala su e o I leo leo.
Au ala le velo ai ati e mawai o ele sol tulafono pe te overstay. Ai pe tali la welfare pe te whainga ruenga pe whaisau pisinisi ele se me te pole ai. O le ai ati le ave it's just for identification. Po o e stangata New Zealand e tongia tax al malo. That's all. Ele se me te whiwhi ai. Se i vanga nala, o lai te iloa le leia, o lai te whainga luenga, a lai tali la welfare. Au e te whaia nā mea. Ai, o la e whiwhi lai le vama, ai te le whiwhi le vama le tua. O le anga sala le ingo le mea le nā. Ai, whaia saolo o langa. O le leo ngai e se whea mai pelo ma loni sila ai te le sao e le langi. Langa o lai te tala pe pelo. Ai, o se uwha pe te pole ne te ua whaina o e i se mea. E le se mea whaina i fua o e. Okay. Ia, Filo. Ia. Oh, I ese problem foi le te le mana i lo fu ese. Yeah, and se cola to al officer sell appointment. I fai le I am fanta la tele. Yeah. Yeah. Foi ua sa ue lau whalongo ua kele a whamungia ngai bau e lau e kalisia. Ia olo mori bau a ia siosi. E kulanga o le iai le kalisia le amangasi. E le mawhai la alwa kuia nganga ku sao ma le vave kulong. Ia, le sano. E le mawhai o ngā vaku singa kama iafe. Amaga se kasi i lau sunga a e whaamingo ia a koa le polkalame le si kauwaki ngā e ila maku whaamoi moi. Ia malu whaorana le olo kua, malu wama malu whaola. A sa ngoa mai lei ka oko. Le. Pe vai tu te le o le plan mo tatu a inga umalawa. E le wha pele o, e le wha pito sesi, a absosani atu ia o e na o e ala. A le mele tam whai ai, a inga uma le kalesia ia maua le whamanianga. O le whalwela vetasi, e tele teimi, e whaingatai a te ono tau tala lau tele. Le anga o nātou silfia e whiwhiloi al tātou ngā luenga. O le ase upo le whea tunei o tae au ua longo ia i le malo. O nā mata lea na susu. O tele kela ewa o tele whaia se mea e le tusa ma tulafono. Ai alu wai le taimi. Pei o le nei tolu tau sanga na mai mau nei o tau suasua tātou. Ala tele maua se mea. Nā o le 5 miliona su o tātou. La tele mo se pene tasi. Ai na lusi e le 5 tau sanga. O whaina su anga tau i Amerika o suasua. O mea nā lene whaintana o tau. Ai tau te tonu la upule whai atu. A tu te tama la tala le fa to la we le plan we to o le plan e pui ai ainga malava au ne ise ainga e fa le tonu i le taimi o sawanga langa we lo au la sau o le proclama pui ai e kalisia proclama pui ai le mtanga luenga komiti ao e o la langi ato a auto mal malama no to lo e le ise e kalisia sili o na fa manuina e o matato but just kimidisia e o malta usanga to mal malama lea a va veno to tala na sofa i mai lea ele fili ia ele o melo to fai ai ele o fa pita mo se si motato o malama o le fenga renga le sia te ya to me tau on fai. But we're moving. We're moving. Now the ngatai fa plena la tala. La nga tau tala tu lo na batalian tu lo mai me la nga yoi. Ai ele no follow officer. Okay.
Lau mai sintara whaingo fie. E eiste mai tailea e ngoi a tonga. O tonga, o le accountant i lisi company. E le taungo fie lon te tongi. E le afore da tolo na tongi. E mtua te le ale vā. Au whai tu le a tonga tonga. Sau e whainga luenga o te niringa o ilo fisa. E pa u mai lo te tongi i lalo. I le level le iai. E tu so policy a lot. But I promise you. E uma te usanga nei. O e wa ilunga i le whamanianga le tua. Ai wa ilai le alu tonga lai ai e alu la toa. Ai wa ilon te tongi e lalo. Ala wa matan whamanuia e le tua. Tau tifia. Talo no usau le lotu nei. 1983. E le i whaatasino e asi so tutongi si. A le si whamalosi e le poor. E le si ia. Au hao te le kei se tutongi. E au mai e le tua. E au mai e le tua na whaau ia ia o le vanu na. Ma o ia. O te leo popole ala au so tutongi. Ala whaitelo tale au tu. Tu te loa. O le tolu ne o tausanga. O lo tutongi uma e alu le ufale. Se i vanala usfulua i mau taulanga. Langa e maulu ngatu tutongi o lo ufale. I lo tutongi le maua. O le mafuanga, ua alu lunga le value. No usau o se lau se fulu afe le tongi o le fale. Le tau o le fale leo tino fuai. A o le so, e valu se lau lima se fulu ta la i le masina, le tutongi o le tax. A tu whaatasi la le tax, ma le loan, ma expense o le fale e over ma mau i lolo tutongi. Ai tu te vai mai o fi aipe, ai al foi lai vai i la foi. E le lai titi. Au te le tala au. O te le tala au. Ai si le fia e le tua o mana mia. Sen mai ale o tu pe atea. E tangata e se lalaki. O manantu lata, ai se tele o ni au tupe. Pate o te ola il fatu tua. Te ola il fatu. O te le fia ai la. E whaafta o loa se e kalesia. O aso whareile uma. Ta te fiu e el palu sami mal talo. Pia o tangata e mamafa, matua mamafa. Ai mamafa i le loftu no le tua. Ai umal te usanga nei tau mal fa malo le hata ato le vanu tato ui mai ai. Tau wa ai le ao le tua wing ese. All right. Pawal meu te ase ai fa malo o langa. Fa malo o langa. O te fini me pio pio. Me pio pio lo foi le welfare ala foi te fainga ruenga matalo au la awa. Ai na. Ola pe ala te ola i luma o le tua. Ne vai le whamanianga le tua. Ai le whamania le tua te vai mai le whai pipelo au mea. O le upu le kakia. Ino ia te au. A tau le kakia e ala no mana tua. O le ka e ka i tua e kia i luma. O lunga vai pe i ni anai au anga salala e whai a ua lewa na whai a sa vai ka i tua. Ai ni me te fefe i luma. Kia i luma i whatu tua. O ne man marole ai vai a Yesu. Amen. Te ola sa roto. O te ata i e nisi teimi e lo wāmana e uswhewhi aule e kalisi tele nau o sau niri i New Zealand. Te wātu ai mai lai tau, te i au pi o e whātau whaleo loa. O whapia talo whai lai poronga. A au leo tsaro, o la tua le sue. Whatu uso, o la elmi te alo i a te au.
Se langan tātou le leile ia te iau e aluna me valea. Ia no whasanga foi le whaila na le sona. Pate o tātou e ola, ele se mi te i tai fu e sesi. Sauni o e malo a inga e o le langi. Amen. Te whe la tu te ai whamarianga le tua, pēr ona mā futa whaatasi, e pei o tangata e tasi. Amen. Okay. Awa te pole filo. Filo. Lau sile te au, Ua se lau a whelo lima. E te tali tonu e mawhaine e ua se lau a whelo lima. I le aso e tasi. That's cool. Whātua tua i le tua. Amen. Amen. O te le i tali tonu. O te ua se miliona tā lai lo lima. Ai no pe o finga le lo nena fai Samoa. E miliona lima se la wafe i le siaki. Sa vai tu ale ofisa po le miliona lima se la wafe. Ai tilo mai pe mo il fa spepa le. Fa tu call le bank. Mana lo tu cash out le loan. Cash out. Au te no fa mo mafau. I le lotu i te mino sawa. E o el pa u sa mo ta vale. E call mai ni sila ba tu se me fa ele pa. Just a few years later, fa tau miliona le me o mafaina na faia. Le se me le mfaia le tua. Okay? All right. Fa ma lo fa tai au tu su mai. Kes o te manao. Ta te o mai langi o te le manao e le ilo sesi. A le langi la, le afe tau sanga, e aluel ta whaonga al sistek. Ia e le nao tātou lala i whanau le tu e sesi, ai loa le lei, ai lesi. Amen. Ia ta ua le tātou iai, pēnu whatu e se le alofo le tu e a tātou. Ia ai vai o tau, ai ei se me tasi e whafsingero mawhau. Kola tu lo fisa. Se te le lo fisa le appointment ma oe. Pēnu te le mana o losi si o tātou, because e sau se si ave eni o pusi se. Ma whanu ai oe malo a inga. All right? Ai. Vai o tau, taumwhai e refer tangata o lo a inga i le organic le la orfo e whai le organic. Because ole organic, ole up to date mai e hau ia le theology a lotu. E tele mea ele ia o e au le au whawhai whi au, a lau alu i lunga le organic. So, whanongo le organic e up to date ai o e ele upole. O le walo anga mal teimi o tātou iai. Si, sa, o te rupena e nisi au tau na follow up. Ai, nau le se furu lima ia talk show au lot a ekalesia e whasanga tau mai. O le muli alea o mea maalua, tō tōru la tō professor ia na sau. Ai el mea la tele iloa. E la tele iloa o mea la e sa waila tō o mea na o ia el pope. La na wha malama longa refer le history la tō malama tō e tātia loa o le tō e pisa seisi. So ai fia malama tili la i le loloto le organic. Refer whanolonga le organic. Ia me refer to ainga. Ina ia whaole nai nisi. Okay. Kasi o leanga whawhiau leo whai a leo e to lima whai a onga ia walu. Those are the best we have. Ia au te le lope lava so malo si whai ai. O le organic leo whasanga o ia whai. All right. Ia, weila tātou. Ia. E te isi sifsili. Pēna whātua ai fifsili ai te mai fifsili mai I. Kola tu lo fisa, whamul mole. Ai awe te spreadinga ni me vaiva iei sesi. Ona oe. All right. Pastor Mickey, elisi,